Dari Sweden, dua dari Denmark. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini aku tempat acara barunya, tapi buat kilometer. Nyolah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nak Pedro menjaga Jenewa, Anggota dari ASMF. Putra lo pegaman, uronyo preparatory meeting di arahan kiban prosedur kesinga lah. Ya. Jadi lo ulang gerti kadang narakan yang salah hukum bahwa country UN atau PBB yang sama, UN ini United Nations, PBB yang ke Persekutuan Bangsa-Bangsa atau Pertubuhan Bangsa lah bahasa Melayu. Jadi country UN ini ada dua boh yang lagi, sabo di Jenewa yang 4 kamu Jino dan sabo tu di New York Amerika. Ya, jadi batapih karena media sosial, karena YouTube, karena internet, kartun luar biasa apa pula rumitanya ladum salah hukum. Kemudian untuk tamu dalam kata UN-nya harus ada prosedur dan sebagainya. Tapi adanya ada pegawai lain. Dan kemudian bahwa saja bukti representatif atau organisasi yang elegan, yang legal. Ya. Cerah, terima kasih ada komentar dan ada tanda berterang supaya bangsa Aceh boleh dalam support. Sebenarnya ada berdua ini. Harus kirim ke dah. Particularly at the end, after you've introduced yourselves, I will remain here and you will have an opportunity of meeting with me, presenting issues that you might not be able to present tomorrow, particularly because tomorrow we have to focus on statelessness as a minority issue. We have other issues today that particularly briefly talk about that. We have also a speakers list which you will be seeing going around. Once again, it's important that you put your name down because we will be operating on the basis of a speakers list. She will be, once again, statements must be on statelessness, minority issue, and you will be asked to focus on the topics of this year. Now, statements